Prvu razglednicu adresirali smo baš na ovom mestu. Mestu gde je pre pola veka podignut jedan od najlepših spomenika u bivšoj Jugoslaviji, Tjentište. Podignut kao sećanje na jedno od najvećih bitaka u Drugom svetskom ratu, koju su vodili partizani. Bitku na Sutjesci. Cilj pete ofanzive bio je probijanje nemačkog obruča. Baš kao što je bitka na Sutjesci godinama posle Drugog svetskog rata bila jedan od nosećih stubova jugoslovenstva, tako je Tjentište bilo sabirno mesto svih naroda. Kako je danas? Do korone imali smo oko 70% stranaca, praktično sa svih kontinenta. Do tada smo imali Francuze, Nemce, Dance, Fince, Norvežane, pa čak i Portoriko. Jel Nemci hoće da slušaju o istoriji Sutjeske? Na početku da, ali misleći da pričamo o posljednjem građanskom ratu u BiH. Međutim, kad se usredsredimo na ovo što je ovdje aktuelno, na tu prelomnu bitku Drugog svjetskog rata, onda se elegantno izvuku i slušaju sa distance. Koliko godišnje imate poseta ovdje pre korone? Pa mislite na nacionalni park? Da. Pa to se mjeri desetinama hiljada. Znate šta, ovo je u staroj bivšoj zajedničkoj Jugoslaviji bilo najposjećenije mjesto. Na Tjentište dolazilo preko 1 milion ljudi. Poslije ovog građanskog rata u BiH nastala je jedna pauza do negdje prije 15 godina. Mesto poznato i kao Dolina heroja. Istorijski izvori ne slažu se oko tačnog broja učesnika bitke. Ipak, saglasni su oko toga da je ovdje bilo najveće masovno stradanje partizana tokom Drugog svjetskog rata. Šta pokazuje ovaj broj 3301? Taj broj 3301 pokazuje da je njih 3301 sahranjeno u ovoj kosturnici, u ovoj kripti. Toliko je naime pronađeno kostiju od toliko ubijenih partizana. Svi ostali, to je blizu 8000, razbacane su po vrletima, po šumama i gorama Maglića, Zelengore, Vučeva i tako dalje. Turisti koje smo sreli nisu hteli pred naš objektiv. U objektiv je stala ova kamena gromada, visoka 19 i široka 25 metara. Kroz našu kameru prošlo je podsjećanje na ovog svedoka istorije. A kako ga se sećaju 3 naroda. Svak pokušava iz neke svoje vizure, mada postoji nekakav, hajmo reći, vrsta konsenzusa. Ponovo je Sutjeska zborno ili zbirno mjesto svih, bukvalno se svih strana. Što vas najčešće pitaju? Pitaju me koliko godina imam staža kao borac. I koliko kažete? Ja kažem u mirnodopskom vremenu ihihi. Koja je vaša životna priča? Pa moja životna je priča ove planine, ovaj vazduh, tek na vrhu vidiš svrhu. I tako nastavljamo naš put sa ovog mesta gde se spajaju priroda i istorija. Godine su prošle od pete ofanzive, generacije sve manje znaju o njoj. Tumačenja su sve različitije, ali je spomenik na Tjentištu ipak podsjećanje na jedno vreme koje mnogima i motiv za turističku ili hodočasničku posjetu ovoj destinaciji.